Svetog Stjepana ili ti Štefanje, ljubitelji oldtimera iskoristili su za tradicionalno druženje, a provozali su svoje ljepotane užim središtem grada u sklopu trećeg Ferdinand Budicki božićno-novogodišnjeg relija. Naš grad koji je ove godine proglašen za najljepšim gradom u Europi sa adventskim atmosferama, mislim da ovako jedna kolona sa 50-ak starih automobila još dodatno može uljepšati naše građane. Ujedno se mi zabavimo i evo, pogodili smo lijepi sunčan dan, tako da se sve poklopilo. Ovakve prilike ne propušta Vlado Šimunić, kolekcionar i zaljubljenik u dvotaktne motore. U ovog se kabrija, koji je bio u vlasništvu pokojnog farmaceuta Kajfeža, zaljubio još kao srednjoškolac kad ga je vidio u Zagrebu, a prije 9 godina uspio ga je od nasljednika i kupiti. Ovo je auto koji se radio i cijela firma je radila do 66. godine, to je prethodnica Audija. Automobil Auto Union DKV. Ovo je tip juniora, to je manji DKV. Konkretno ovo je Cabrio, vrlo rijedak model koji se radio evo samo 3 godine, znači 63., 4. i 5. Ivan Čolik, zaljubljenik, je pak u Citroene iz Pačeke. Ovog je konkretno spasio iz mrtvih. Bio je, kaže, doslovce za otpad, no sam ga je restaurirao 2 godine, manje više sve su novi dijelovi naručeni iz Francuske. Pa od uvijek volim automobile, ne, a mi muški ko muški, ne, ovoga volim. Auto došao u Zagreb i baš ga doveo, znači Ferdinand Budicki, po kome se zove muzej, tako da ćemo već za noć. Automobile su mi nekako prirasli srcu, jer mislim da imaju svoju dušu, veću dušu nego ovi današnji automobili, ne. Inače imam i novi Mitsubishi Lancera, ne, ali ovaj auto ne bi za ništa dao, ne. Ne znam kakva kriza da dođe, ja ga ne bi prodao, ne. Skup je to sport, osobito ako ne znaš sam raditi, već moraš platiti majstore. Potvrđuje to i Marko Brnčić, ponosni vlasnik Fiata 500 iz 1970. kojeg ljudi često miješaju s Fićom, iako s njime nema nikakvih dodirnih točaka osim idejnog začetnika Dantea Giacozea, koji je kreirao i jednog i drugog. Što se tiče nekakvog prokletstva nas oldtimeraša, ne, s obzirom da sam čuo da tu još ima razno raznih muževa koji pričaju svojim ženama jedno, a u stvarnosti znamo da je to drugo. Veli da je najveća kletva među oldtimerašima da Bog da ti žena prodala auto za onoliko novaca za koliko si joj rekao da si potrošio na njega. Tako da to je u principu ukratko sročeno to koliko takav sport košta u biti. Ne? Marku je pokojni otac usadio ljubav prema Fiatu 500, na kojem je naučio i voziti, a s njim je prošao puno kilometara te mnoge zgode. U principu i ja sam danas tog uvjerenja da deci treba da takav auto prvo da se nauče voziti, a onda znači svaki sljedeći jači u koji sjednu i neće biti nekakva nepoznanica i neće puniti rubrike crne kronike. A planova u susjednom nam muzeju automobila Ferdinand Budicki ne nedostaje. Ova godina koja nas očekuje nam je interesantna zato što imamo velike obljetnice, imamo recimo 115 godina kako je prvi auto došao u Zagreb i baš ga doveo, znači Ferdinand Budicki, po kome se zove muzej, tako da ćemo već za noć muzeja 29.1. napraviti jednu izložbu koja se sastoji od privatnih fotografija iz obiteljskih zagrebačkih albuma s početka 20. stoljeća. Ako želite izbliza vidjeti zanimljive i danas rijetke primjerke automobila, svratite do ulice Kneza Ljudevita Posavskog 48 od 10 do 19 sati. Vrata muzeja su otvorena svakim danom, pa i praznikom.